ganda afaan hin beekne dhaga nama fuuyisaa ture beeku oduu fuudhinaan ayin fuudhin nama fuuyis kan ilmoon namaa guddisa bargaddaa kuma keessa adii barfiitu dhiibaa ture nama soddoma shantama ol fuusisee bara oduu hin fuudhin abdujil hin beektu oduu abdujil tokko jagalaa beeka isaan eenyutti haasawaa jira kanneen kun maal isaan kun dura midina jiru yeroo kudir dhawa beekamo ummata beekamo gandarraa dhufee hin beeku gariina gandumarraa dhufee hin beeku yoo fedhe isaanii xiqqaa biraa deeme kun tokkicha hunduma jira waan jedhu baga jira ati xiqqaa ammoo gaafata ati xiqqaa malee gaafata amma digalee osoo fuudhin fuusisaa ture rabbina kaasee gandan afaan hin beekne dhaqanii fuusise jedhe turjumaana godhannee yaa rabbi ara nagaan nu galchi lubbuu akka nu galchi aboo fuudhii wayi turjumaana ta'e ta'u jaarsummaa saddeeta dhufe duba waan dhibaa guyyaa sana geessise namtichi kanaaf sedhuufne jennee turjumaanas godhannee oggatti himne dhagayaan on deema namtichi isa umriitti haasa'u sana irraa dubartiin bakkuma lamaan toltii jedhe heerumtee manasii duutee qabriisii takka wasa irraa fedhe beekuma kamalee dubartiin bakkuma lamatti kabajamti jedhe abbaa heerumtee manasiidha takka ammoo duutee qabriisii anaafu